Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mwe mwese mudukurikiranye aho muri mu bice bitandukanye kuri uyu munsi wa none ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 rero aho twongeye kuba twagaruka muri studio mbibutsa rero yuko ibintu byongeye gukara ndetse no gukarata ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongera gutanga isomo rikomeye cyane ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23 ndetse no kongera kubagaragariza yuko iyi ntambara atari agafu k'imvugo rimwe kandi atari imikino y'abana. Kuri ubu kibati umuriro umeze nabi cyane ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23 nyuma y'uko ku munsi w'ejo hiriwe miripoko ndetse na za nyamugigima amasasu menshi cyane ya za drones. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yakomeje gutanga akazi ndetse n'amahugurwa ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23 mu gihe kandi amakuru avuga ko kugeza uyu munsi atari kibati honyine gusa ahubwo hano muri Warikare hongeye kugaragaza kwigaragaza nk'ikibuga cy'imirwano gishya. Amakuru kandi aragaragaza ko umujyi wa Goma nyuma y'ibitero shuma byongeye kumvikana mu nkengero z'uyu mujyi ahagana muri Nyiragongo ndetse no muri uyu mujyi nyirizina rwagati. Kuri ubu amakuru aturukayo aratugaragariza neza nta gushidikanya yuko intasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo bakomeje kwigaragaza muri uyu mujyi, aho ibyo byatumye bumwe mu buyobozi bw'umujyi wa Goma bufata iya mbere bukoresha inama abamotari mu rwego rwo gukora iperereza ngo barebe niba batari bari muri abo, aho kandi bavuga ko ngo la FDLR yaba yamaze kugera muri uyu mujyi wa Goma. Ese uyu mujyi wa Goma bite byawoho? Naho kandi muri amakuru reka nkubwire ko bindi byakomeje kugenda bimenyekana byinshi ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri kurwana intambara bucece mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari uko barimo bafatikanya na Wazalendo ku mirongo y'imbere kandi kuri ubu ubwumvikane bukaba bumeze neza cyane. Aya makuru ndetse n'ibindi urasabwa kutabicikwa cyangwa se kutajya kure, ni mu gihe kandi abasirikare ba FARDC bari kugaragaza imyitwarire itari myiza bakomeje kuba mu by'ukuri bakurikiranwa. Niyo mpamvu rero ngiye guhera kuri inkuru yaje kuba imenyekana mu by'ukuri. Mr. Oman Ngungu ni umwe mu bavuze kuri iki kibazo cya Abajala Mel ndetse na makuru agaragaza umwe mu ari mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo baje gufata iya mbere berekeza mu mujyi wa Goma, hanyuma plutôt berekeza mu mujyi wa Kinshasa. Bagiye i Kinshasa bajya gufata amafoto. Impamvu uvuga ngo bajya gufata amafoto yari ari kumwe n'uwitegura kuba umugabo we, hanyuma rero ibi byose akaba yarabikoze yambaye impuzankano y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu mukobwa witegura kuba umudamu ndetse ngo by'akarusho kandi akaba ari video ye yagiye ahagaragara arimo arasomana. Mu by'ukuri ni kubwizo mpamvu rero igisirikare ubutegetsi ari Kinshasa cyangwa se urukiko rwafashe ya mbere agomba kugezwa imbere y'urukiko akaburanishwa n'umusirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bita Adija Sala Ebabi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Abajala. Yasabwe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano y'igisirikare ndetse video bigaragaza kabimara mu segonda agera kuri 25 ndetse no mu mafoto. Ebabi n'umukunzi we biteguraga gukora ubukwe ku itariki 31 ukwakira 2025 ku kwezi. Mbere y'ibi birori babanje kujya muri Law Studio i Kinshasa kugira ngo babafatire amafoto n'amashusho ateguza ibi by'ingenzi bagiye kwinjiramo. Ku itariki 24 z'ukwakira igisirikare cya leta ya Kongo cyamutaye muri yombi nyuma y'amashusho agaragaza Ebabi ari gusomana. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu aracyari mu kasho y'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ngira ngo rwose iki kibazo tugishyire umucyo. Ubushinjacyaha bushinja Ebabi cyo guharabika igisirikare cy'igihugu no kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi bubihuza nuko yasomanye yambaye impuzankano, bukanabisobanura ko ari we wakwirakwije ayo mashusho y'amasegonda 25 ku bushake. Ibyo rero akaba atari imico myiza igisirikare cyashyigikira. Kugeza ubu rero mu rukiko rukuru rwa gisirikare Ebabi yavuze ko umufotozi wa Law Studio bita Yannick Kayembe yemerera ko ari we wakwirakwije amashusho n'amafoto ye ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok agamije kwamamaza ibikorwa bye. Ebabi ukorera mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza ruzwi nka DMIP yabwiye perezida w'uburanisha ati icyane gatozi
Bwana Perezida Singe wakwirakwije aya mashusho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo bwashimangiye ko Ebabi ariwe washyize aya mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, bumusabira igifungo cy'imyaka 10. Biteganyijwe ko umwanzuro w'urukiko umenyekana ku gicamunsi cyo kuri 29 Ukwakira 2025, ndetse tukaza kumenya nyine aho birimo bigana. Hanyuma rero kamubwire ko umutwe wa 23 kuri ubu ubwoba ari bwose, ni nyuma yuko amakuru arimo agaragaza ko ibi biri guturuka ku kuba umujyi wa Goma, abarimo mu mutwe wa 23 bafite ubwoba bwinshi cyane, aho batekereza yuko bishobora kuza guhinduka mu by'ukuri mu masaha ari imbere, bikaba byabagendekera nabi bitewe no kuba ibice batekerezaga ko bafite ubushobozi ndetse n'ubuhangange birimo Kibati byamaze gusatirwa ku buryo bukomeye cyane Wazalendo ndetse na FARDC. Ntabwo nkuko birimo biravugwa, ubundi abantu bibaje impamvu Kibati yaba yarashweho ndetse bimwe mu bice birafatwa hanyuma bigahuzwa n'umujyi wa Goma kandi bitegeranye, kugeza ubwo ari na bamwe batangiye kwibaza niba uyu mujyi wa Goma cyaba ari igice koko cyegeranye na Kibati. Ku bantu batazi, ntabwo ari byo. Kibati iri muri teritwari ya Walikale, ariko kandi by'umwihariko Kibati ni ahantu umutwe wa 23 wari ufite defense zikomeye cyane cyangwa se ibirindo bikomeye cyane, bari bamaze igihe bashinga ibirindo, ndetse kuba ibi bice byashegeshwe bikomeye cyane byatumye benshi bavuga bati Goma ho ni ese Goma yo mu by'ukuri gute itaba yakwangizwa cyangwa se yagirwaho ingaruka uko byagenda uko ariko kose. Ibi bikagaragaza cyangwa se bikerekana ko mu by'ukuri umutwe wa 23 nyine waba urimo uragenda ukomwa mu nkokora. Ahubwo uko ibintu bimeze, nahagana amasambiri za mu gitondo nanone uyu munsi indege zitagira abapilote za FARDC zongeye kugwa bitero ku bintu by'umutwe wa 23 aho bita Muhanga muri groupe ya Rubereke muri teritwari ya Walikale. Avuga ko umubare w'abaguye muri iki gitero ukomeje kurushaho kugenda wiyongera, ndetse ubwikuwe biri kugenda burushaho kwiyongera, ibyangiritse nabyo bikaba byinshi cyane. Ibi byose bikatuma mu by'ukuri abantu bibaza bati se umutwe wa 23 ntago waba watangiye gutsindwa mu buryo bugaragara, dore ko no muri Kivu y'Amajyepfo bice birimo Nyangezi kugeza kuri ubu amakuru aturukayo agaragaza ko abo muri Wazalendo bakomeje kugenda bahangayikisha abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23, ndetse kandi bikavuga ko ari n'abarwanyi umutwe wa 23 bamanitse amaboko. Aha hose arimo bagenda humvikana imirwano, byose bikagaragaza gutsindwa k'umutwe wa 23, ariko ibisobanuro byabyo nanone bikaba mu by'ukuri mo biragenda birushaho kuba bike, kuko nk'abantu mwe aya makuru ku mirongo imbere ku rugamba none kuri inshuro bitewe n'ibitero bya drone birimo birakorwa. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi none amakuru arimo arahishwa, kuko ibice birimo kubiramo imirwano ntago byari birimo abo ku ruhande rwa FARDC, ahubwo byari birimo umutwe wa 23, ndetse kandi umutwe wa 23 urimo uragerageza guhisha ugutsindwa kwabo kugira ngo bidaca morale cyangwa se bidakoma mu nkokora abo muri uyu mutwe wa 23. Kugeza ubu ngubu ihuriro ry'umutwe wa 23 riremera yuko ryaje kugabwaho ibitero n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batangaje ko ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabagabye ibitero bikomeye cyane mu bice byinshi bagenzura, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa AFC cyangwa se ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ribarizwa mu mutwe wa 23 we ubwe ku giti cye bita Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva saa 9 z'urukerera ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryabagabye ibitero bya drone n'imbunda zirasakure muri Kibati muri teritwari ya Walikale, abibwe Nyabyondo ndetse na Bukombo muri Masisi, ndetse no mu bice bihana imbibi. Yagize ati nk'ingaruka z'ubu bushotoranyi butavangura abana n'abagore bari kwicwa, kandi umubare w'ingomere n'abahunga uri kwiyongera mu rwego ruteye impungenge binyuze mu kuvangira intambwe zose z'amahoro amanga yateye Kinshasa yagaragaje umugambi wayo byeruye no gushoza intambara ku banyekongo. Lawrence Kanyuka ibyo bitero rero akaba byise ubushotoranyi. Kanyuka yatangaje ko ngo nta yandi mahitamo AFC 23 ifite keretse gukoresha uburenganzira ifite ngo bwo kwirwanaho, kandi kugiye gukoresha uburyo bushoboka bwose mu kurinda abasivili no kwikiza abanyabyaha. Kugira ngo abenshi barabizi yo 23 yavuze gutyo ko biba byagenze, ati bitewe n'uyu mugambi w'ubwicanyi AFC 23 nta yandi mahitamo ifite keretse gukoresha uburenganzira bwo kwirwanaho
tuzakoresha uburyo bwose bushoboka mu kurinda abasivile no gusenya abanyabyaha. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na n'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo 23 mu gihe ari naho leta mu gihe iri huriro na leta bikomeje ibiganiro byabifasha kugera ku mahoro arambye babifashijwemo na leta ya Katari. Gusa umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa herutse kubazwa impamvu abasirikare babo bakomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na 23 bisubiza ko baba mu byukuri bagaba ibi bitero kubwo kuba nabo bagabweho kandi batari abo ku gihe cya Yesu ku buryo bazagabwaho ibitero hanyuma bamara kugabwaho ibitero bagaceceka bakarindirira nabo bakataka. Ibyo rero bavuze ko batazigira bikozwa. Ubu rero nuko bimeze, ni ibice byinshi byugarijwe mw'abantu mwe, ni imirwano rutura itoroshye, imirwano ikangaranye rwose tari yo kuba wakerensa mw'abantu mwe. Ipari mu Bufaransa ku mugabane w'Uburayi kabisa haraturukayo amakuru avuga yuko imiryango igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bikomakomeye ku isi bigiye guteranirayo byiga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburyo cyakemuka. Ibi nabyo ndaza kubigarukaho dore ko imiryango irimo Oxfam Medecins du Monde ndetse na Save the Children irimo irakangura isi yose guhaguruka kugira ngo agite kuri bibazo by'akaga gakomeye cyane birimo biraba mu burasirazuba bwa Kongo. Ndaza kubigarukaho ku buryo burambuye hamwe n'andi makuru agiye atandukanye nk'abantu mwe, ariko mu nyemerere kuri inshuti tubacumbikiye ngaha kuko kuyavuga siko kuyamara, turaza turebe n'ibindi biraba bigezweho mu kanya kari imbere.